निनादिस नोच्यावपि मुनुट नाङ्गो उपन्यास नेभो उपन्यास चोमी जगदीश चित्रकार ख प्रकाशक अर्थ प्रकाशन प्राली सपु बिएले नेपाल भाषा दुठ्याउ कोर्स ख सपु बजारे न्याय मरे अंकल बजारे न्याय मर्गले थो भिडियो न याना बिएले थो उपन्यास बनिपे विद्यार्थी त ग्वाली जुइदका रिडेन महरजु फोन नान्टल आ निनादिस ठौ ये बुवा च्याप्टर पेभो चिनिया पाटे ट्याक्सी चलाएको उयो माज बाजु मरे अंकल इम छया हामा ढासन थाकोली ढासन उयो पाट पेन बिमान पे उयो के पट पे निम्दो निमेस्या थाजेको किजा पटम छ म चाहिँ किने बाजी पनि पाले इमना आपा बुन्ट पनि ख जिमसन जको सियो चिन्चे बाजमे सियो बानी बामला मिस्टर थाज्या एला तना 12 मासे मिटाव बाजी पनि कमेना त धन सम्पत्ति फुक्क झ्याया त नाप्या इमी अपाया मचे खाउ छन बोम बाखला साउटेट ब्रोटी आइबल इमसा हाना बरो लिफ्या मत इमा आ डुको बाख छेन इमता मगा मजो ठट ठा अपोज्या माटा सुको कोठा कुमाटे त बालटे आटाउडो मेउ छको कोठा पहाडी बरमुटो छकलटे आटाउडो चिन्चे भाट इमता लवाना ठना त चिन्चे भाट मनो बेसे जु बोमेसे न्यन ल हो जोहे पापा एन बच्चा सोख ल गे मुसुइ टाइथे तोना जिगो बान्छ त साप बामला अठ्या टोना बोबले वे बरमुट नापन बाप जुल इमता ठना त आ वे बरमुट कोठा जिपे चुनचुना सरे काटकाको छे वन खिउसी जंग गल्ली अजा ठाई माटा कोठा निबा किच खौ मखो न्याब्ले सरडी ठा हो गोन्टकले जिमता अनसास है ह पने जुल ठ्याबा मरिया उखला ठुकला जुमित वहेनला लाख जुल फल्च बा लाइस्क ठोटो डंग भाग्य मजुला खटो मेपी म्या पिन्ठा चोमसा चुन्ट ठ्याछको ल गेम मुभी एन इम ठ हे सक्स्या टग जान्डो ठ हे चुन्ट ठासा मगा मक्सा नुछि चान इमठा चोन्नु ढका साप जिदियाउ ख तर जिपि मौना ठटल दुखय कुचित वाला उकिता हना करके कपले दिको पनि म मन्ट थन चिन्चठा हैन सुनि या चुनको मखो छ्या ठट परे ज्या वला करके त दुखबी मला एन मे पिन्ठा सिक चिन्चठा याउँछ वइ पाट जिपि चोवल ढका बच्चे झटमटाको जिमटा व ठ मा बो पापा ठठा लस्कु छ त बैस ल्याम चिन्सा छे फुक्क भाला कोबीमा म चिन्चे भात जिमटा साप ज्याद मुटाला वेके करके डुकुसको चिउटा दु नुग छोड ख टोना वेबले छ त सापे हिसमरेका हाला जुइय एन आटकल व जिमटा छसय बामलको नवाग मरो चिन्चे मस्त जिम छेपी नपन लेलेटा वो मस्तेटा जिमसा छु बिफु मखो एन इपि नपन छाछा जिम लिक चुन्देया न्याइपका जुगो उल्ठुले मरो न्याउसा ठ लाहि देगे ठय ज्याचन वो मस्तेसन नपन जिमटा अपाचो बालको हन बना तर चिन्चे के पटमे निमडासा जिमु किचजको खसा हे के मिका जुइगो वे छट खे जिमनुगो साप कोटो वे छट खे जिमटा अन कटर ठा चौना ठेटा मक्स अन्य सक्ना जिमटा ठ ठेटा डकलेला ठपा खे छु बिमु फ्या नुगो चच्चा मिनाव चोचो ठेसुक मरियाव फुटै कुंजको जुया करके मिका गुली पालको आचने लटा फटा इरो थिरो जुया करके स्वानी गुली चेका आचने करके पखरी दुनी खोचु ज्याजको माना चुने साप ममरी आवला बरु करके छे फारसीले चिपिसले अझ चिवा पाटिया सान जो भने जासो जुवास तैगो पेंग न्यागा टेउसाला दुहाव्या चुनी अथे छुन छुन मन्ट सुमको लाफोचना नेला साप ममरी आवला मेग छु यामटले त छु यामल दैगो मोटी चिन्चे के परि पनि थाजा हाथमा फुचा ग्वाली आर्या वैन अखबार भई मिच देखिउ जाय त खटो ठुलटेको छुन मखो एन छु याटल सोट खरका चिन्च्या के परि पनि स गुसा मरा इमसा जिपिन नपा या खन बना साप पाका हल बुनु बुनु इमसा जिमता चो पाटी टसर हकेको जना हल छुजक जुटले ला सुख मरो तर जिम मटिए मरो को ठाउँ सोसो खख पट्या या थाको हन बना चनचन पनाउन जिमे भूमिया पचपच मुंगा टेटेउन बैंके तया बेटेको उकि दुआको ब्याज पचसा फाजर लाटे तया बेटेको मोटी थपिना न गुलिया चुनितनी थ मन्टिकेला वटेउ फुक इमटर ख बैंके टेवटे त न थ मुसुम साची चुनिमा पोटे सई छापटेमा छुछु धाल मुसु थम सुगुन मखो छ्यामा गठियामा न छु सुग मखो जिमुको छे लोनया बिगो टेबा अड्डावना कामा न अठे जुया त न लिप्टे उके टिउन भाजुया कया हेडका उकन फोटे व ससटे चुका न सही छापना पण तया यंगु और जुलके जिपे हान अड्डा मसु मोटो उठा पुचपुचिना ज्याचनि मुवाला भाजे ख जिमदो न खठे तल वेठा छेचुन मसेली वे जिम कासरो बर्जुल ठम कोबी मफु भाला फुक्क वेटा याउक दिकाबिया ब्याङ्के टेरका फ्याना टेको छिन्चारो दाना फुक्क भाजे लाटे टेयाबिया
तर ला अठे बिट ब्याङ्के टया बिडका बिएको टेव छुजुल जिमो छे टेव अड्डा कया हल महल जिमसा सुसिक मुक्त टेव इमसा टया टलसा सुख मरो इपिन ठ मस्त थे ख एन ठट जुल अठ जुल ढका छौ खै खै निन मुर बुले जिपि साप नुले सट आना सिरेका जिमसा पाजे लाटे टेव टया बिसान से बनी जुलके पाजो न्याब्ले सिसि ढा अले जिम नुगले खौको चपु कल जिम नुगले न पच्चा हाको खजाया वल ख पाजुटा जिमसा पुंक पट्या या मुक्त वला आशा धामोटियन ठाउ ख एन जी सुमको चुनि मुक्त छनल जी जिमिन नान्च त ठौ नुगले चंगो ब्याक्क ख पिलिहा बिया अले उखने बनी नान्चा जिजबा त सुख निंगल ख मुस्यो वया कने खुन स्टोन स्या जिजबाजु न जिमु ख्वा टपिङ को मुसो त बनी सिसि ढाका वले जिमट निंगे थ्या ना लक्क पक मुटुला त पाछि जुल मफ्टा खचना ढेउ मटी जिता सिना थे मसला वल छ्या ल ढामटे ढाक ठल दगा वन जिता साप खखट्या त वया लिपानी से सिडेके जिजबाजु न तस्का पाना वन जे अपजुया जुल नान्चेन साप सुकु मरेकल वेन साप मछना वइ भाट व के भटपि मोबि ख निछि ब्याका जुन जे थ नुगय घासुका म्याइ निलाबिया नानी नाप चुनि मासेले ठटे छकनि क ठ ठन हालिमाले छ मसिङ माग मरो भाजन याक चा सुए माबले लागि चालजी उले ज खसबे भाजन मखु ढाउ मरो जिमसन नुगले मसाका छु सुकुमर ट्याग मुआ ठुल्ट्याट्ने चिन्चा भच्च मन तल तर उखन गठी सया मोफ्ट थे उस्त खल्याम वाम चिन्चा सुकु सुकु खया ठ पाटे बान्चानी फुक कना ठ दुकु सुकै ख ब्याक्ल चिन्चे पाक पचा हालियो जुग सु तर ठ टेछ मन्टिक लाना वायो टे यो खन्जिन नाप्लक वइहे मुटुन्यना न्यागो सजग याना नुमासी चुनि चिन्चा उखन ठौ ब्याक्क ख कन वइ खन्जिन जो म पिस चुनावल करपिन्टा ठो नाप्लक फुट कबले तिनी स्याचाल अले ठो बनबासी ल गुल्ट ठाको टेगु जे बल्ल ठुल जिगो नुगै के छक्नी याउस चंग साप चत्वा सुल साप टिटिमिन ताते ओले निक्ति खेव पाजु जिपेना प हनबना ओली पाका हाइरका जे मंगसे मखना हो ज्या वलम वाल मनु जुसेले जाइना हेनेमा एन व जिमटा अपाच सुया मोरपिनका हिसाब धर्म लो खम हो व जिमटा वे च्यो फाटी हे जिनिगुला सापे मलो तो चिकुला ख चिकुले बुरपिन ठाकुइ तैउला वे नुगले प्याहा चुटा हाम्रो ठ सुमको कोठफले चुनचनी वो पाजो तैउला वे त खोछे सुमको टेक मयो गप्सा ओठो पस छोइ गप्सा साउ ट्याक्सी सिकाटे गप्सा हुइ काटे गप्सा छु थजा हामीले छन छिन्चन मोमो फेका लासा गरटै मल अले वो छे सुसा खुचा जफुक जिउ कपलेला त सुया मोटी मुर्ख चिन्चन टाके लासा छन निने कम्पाउन्ड रुया सुया हुने वे जोर उजु क्वाव मखट जाने मजुरका मनुको नेन चानो मया छन बनी जिमठा कोठा स्वयं वयरङ पाजु हाना सुति दुआवल थपले टेउ मरिया सापे स्याप जुल ब्याङ्के ट्याटु टेउ पचसा कोका मल मक्स चिन्चट माग वास न्या मफेक जुल गाटल इमठा छेजना उन ठय मजट वास या त टेउ मल टाबले सुन मा भन मजु बि मुक्त टाइगुल खय मन्ट पाजन जिमटा न्याठे के कुङ खसा उखन जिमसा ठौ नुवा ओला किनेको इ जुल त अले जिपिन निमेसा छफा मुटु तया पाजो थजाउ खयन जिमके न्याना चुनि माला छिस्या छुया मा याना दिउसले झे जिल्ने छि सकले ठट नाप चुना न ठय मस्त नाप काल बेले ल्याटे या चोसा जिपिन ठन मुचो सांजिल ठट्या परे जिउले छ्यामले गेयामले टका जबन वे बोच ताउले तया त ब्याज वे पच्च मजुसा उके तया टसा मालिबिले लिका अपु ह वन पाजुने ढ्याजको सिगु ब्याङ्के टेउटे यंको न व हे मालिबिले लिकाइम न व हे लिप्टे छुछु जुल्था मुस्यो जिमसा गुल्डिके ढगा न मजना हाना ठुकी खसना न पिट न मह चिन्चिया छाटिया सेन्न ढगा डाक्टर टेसन संक याउ ज्याचन अस्पताल यंगा उयो फोटो कया न सुठ अजाउल छु मुरु ढगा च्याबिल जिगो मन ढक्क मिन एन इंजेक्सन तागते वास व मेमेगुले आपाट्यो फोटो जे मेपि मस्ते त वासले उलिट्यो फुकी मन अटकेनमा यामा रहेको हान थमन बालको सिउ मखो सकल जिम्मटी हो मरिया व मचा नान जक झलझल लुम्ना होया छ वेट न ठटे बालको वसा या फुसा मुनु जिमला छुटे तेको मटी दुया छ छु मक्सा लक्ष्मी मयका लासा चुन काटिनि छिन्चा बल्ल टुटी चुइ फट नियनि वासना व खुराका वेट ठना हल व हान बल्ला त जाया फट ठुगे कथा नि बिना वउन तर कटा ठा अलिमिसे चोनै छट खे जिमसा साप खाइस जंग सवा काड त वो ख मनु स्वाप्टे बल्लागु लिसला देवया जुयाछन वो लिसम बोला बोलके मनु त हाना छटी व छप्प जुयाछन थाको कुछ हे दलाउनी जुयाछन ठ ठुटी नाटा कुटुम्ब ठ ला हिजक त्या मुजु खनि काल बिले ल्याटेको साप टर जुयाछन देव रेगु न्याक्वे दुसा वेट लेंका टेट टिबो हे मुर्सा वो बुनु फनाउनी वे जुल
इए नप नप थो टेबे लिसा गुलगुली सालिया हो न दुरु मोबी पिन सा मिएटे उठे है जिमुगुन मु मरिया हो न बजारे तर्क जग खुया ने पिन सा डो जुसेले इमटा सुना लियों तै भाजे मिखा वो छे जिपि नोलो जग दाया खाना छे बबिन जुल ओखन वे साबे जन शाक्ल चिकन क्वा बज तया बिए दे ठठा छटिके चिकन दुगु मखो तले का वन्ट मछा छुया छुया लिप्टे चिन्चे क्वा व पाल त वेटे चिकन बज क्याक छुया चिकन का म मछा उजु क्वा व मखो अले वे के परपि हो भाजु टटसला हाउ टार त जिम न्यापन टी स्वाट बच्चा बामले के हाला हसेले जिपिन कोठा सुमको चुनचुरी मोसुल जिबे तले ठावना वो के परिपिन छ तैगुला चिन्चित खुन्टे त केलफेले याठे झटपटे ना सनाचन थोना पाएना वेट अटे चिकन बच्चा क्याको छैगो निको जुल्दा सोको जुल मुस्यो वे के परिपिन छ ठटे निन हिया यंगीको तेगु खचुना बिल भुट्टी चंग चिकन क्यो खुरको सुचगा यंगा चिन्चा लाखे कोठपले जिम तजको पोसा या यंगला ताडाठी ढाका या ठ्याका वो पाजो जिमको नियने अंग दियो छ सुमको चुनाबिल जिमस सुयाजको चुनि मुक्त छौ नियो नो आउन बोल जिमस नो आउनको छ मि घलु जुल अलेला भाजु नापा के पिन पन लिना लाखया खावल व जिम त ठोटा जियो वठा मुजो थगे लियो मतल जिमको खला नियने एम टके ना ठुक ठुक ठुक्ल बिल छर्क डान जुना लाखे जिमे एमटा झिरकै मोज आव पिह ठुली अप त रंगो कापा वो छेचुना सोया आ जिमके मोल ठुकिया वे जस्या उलंका बिल जिगो चिकन बुकीको बिचा टंका बिल कोठा द्वावे घटा वो मिज तैला सु हाना मनो लन्टु ठि वाछा त मज थे वा खया बिल आस्यमा ठोछे चना जित मुया मेल बर पेंग टेवे आलुमिया नउने देगले चना झाकी फौने सटकुया चना चिपु फना नउने छक छका जुया नस फौने ठोछे निम्ति जित चुनि मेल उनमछि छेबु मटपिन छ अठ्याना चुन झिस जग छाया मुजो जि वहे वने थन निति जित चुनि मेल जिगु बिजो अन सुना सै दुख कोचना ठट पोची मुख जि मिजो इन्टनी हेकला जि ठौ खोबिने हुइला छुयागु गेया जि छु मसल तर ओखने जिमस कोचना वो छया होगंग कुसा कुया जिपिन सुनि मुखत दुख छुचाका मछम छुट्टी जिरंगला अन मफटे लाजक शाक वो छे पप्पा गंग कुसा कुया जनिको छु मु मण्ड नुगल सयना सया मुफले निमेसन ठटी खना कोचना तर बचलन जुन व काई इमनाउल जिन्थया थन मुचमसी वना न गनुनी हो ढाबले अपु तर चुमुनि सुइथा गो सुयागो गठिया जिला छुन तामसल वन कुनल पल्क छुसा न व अले बुनो विस कोजल ओखन खने खनलुम नावल सन्त मरिन हो ओबले ठजाको अवस्था मनि ठामाउन मन त तर केबे स्कुले आखा बंकीमा गोपाल काजी साबिया त ओसने नपलाबले ए आसलाल गनुन तेन गो ठंगने छुना तना गनचुनचना तका न्यौ ख जिन्थया गन्धा गोपाल काजी छेम्बु फुक च्वाजुल चोठा चुनि मुसु गन्धा काजी अले व ठाउ ख एमठा स्कुले ज्यान दो चुन्ठा न दो पिपि न्यापि बुन्दु अन्तरकरी पुसा जो न्याउ यासा जो ठौ व ठाउ ख चलचल लुमना व याचन ओइ खन्यना जिगु नुवा छपमा वाउसे चुल जावल छौजल टोप या मिखा छु मखना चोबले घन वाचा मरेक निबा जल ल्या वठेल न्याइपुको उल्ठुले मन्त कने खन सुटना पा दियो खौल हे सुनाना वाचा मरेक जिमसा ठ म्याइ छेन सदाय लागि टोटा जगदीश चित्रकार च्याट नचियाउ पि मुनुटनाङ उपन्यास बनाचनु ख ठौ यो भोठने कोचल ठया लिपा चने चिचि रंग निबो बागदनी ठौ त ठुलिया जुल